Ngikubingelela imbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sekulethelwa zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi umlandeli kaKhuzani-ke uJabule-ke uyafa ngendlela-ke okuqashwa ngayo laphana-ke emcimbini kaKhuzani-ke okubungaza-ke iminyaka yakhe ewu-15-ke ekhona laphana-ke endimeni yomculo amaskandi-ke ozobuya laphana-ke eCarnival City ngazo-ke i-22 zawo-ke uMashi kuwona-ke lo nyaka mbukeli. Uthi-ke lo mlandeli kaKhuzani-ke uJabule uyafa ngendlela-ke aqashe ngayo-ke laphana-ke bona-ke abaculi-ke abazobe beperforma emcimbini wakhe-ke uKhuzani. Uhleka yedwa-ke umlandeli wakhe-ke uKhuzani. Ngabe uthini-ke okwakho-ke ukuphawula mayelana-ke nayo-ke i-line-up-ke esethe yaphuma yawo-ke umcimbi wakhe-ke uKhuzani? Wena-ke mbukele ekhaya, ngabe-ke ujabule na ngayo-ke le line-up-ke noma kukhona lapho-ke okhala khona-ke? Ngabe uKhuzani-ke uqashe-ke abangani bakhe kwezomculo noma-ke uqashe nje wangakhetha-ke yena-ke laphana-ke uKhuzani emcimbini wakhe? Awuye laphana-ke comment section sizo uvula ukuthi ngabe-ke wena ubona njengaye lo mlandeli-ke engizokunika yena njengamanje-ke wakhe-ke uKhuzani ohleka yedwa ngayo-ke le line-up. Nazi-ke iy'ndaba engulethela zona, nansi-ke ividiyo, siyabonga. Yabo ma-Blue Nation, le system le esiqashe ngayo eCarnival City angiyithande kakhulu. Angiyithande kakhulu bafethu. Yabo angifuni ukuqamba manga. Yabo le esetshenziswa eCarnival City yokubiza abantu esizwana nabo endimeni. Hayi ngiyithande kakhulu, angifuni ukuqamba manga. Ngiyafisa ukuthi na kwi-All White mina kusebenze ngale. Iyewe leyo count ukuthi ubani njani. I-All White ikhulile ngokwanele. Akunamculo ongathiwa kwi-All White maye ngekho ukuthi i-All White yethu ngeke iphumelele ma-Blue Nation. Sikhathele yabona ayikho into enesicefe nje ukuthi kuqasha umuntu emcimbini lapha kwi-All White ebhadara efika estage edelele bani umuntu omqashile ekhuluma ukuthanda kwakhe estage la. Angazathi umcimbi bengawuncengi. Ingakho ngithi if le mcimbi waseCarnival City ungaphumelela, le system yaseCarnival City ukuthi singaqashi lonke uvucu nabantu abangasifuni endimeni abasibiza ngamadixi abasibize ngawo wonke amagama. Le system ayi-apply na kwi-All White. Iyekwe le yamavoti yanani vele yamavoti ayi aqashwa abantu abaziyo ukuthi abanankinga nathi kuze sizokhanda lento yokuthi kuphela ukuvela udelela umuntu engakwenzanga lutho. Umuntu makumele lambe ya umuntu makumele ebulawe indlala. Kunabantu abangabongi mfethu, sidala empilweni nathi siphila nabo. Umuntu umenzele okuhle ephinde futhi ekhuluma ukuthanda kwakhe emva kwalokho.